Pitala si me pre mesec dana zbog čega sam došao ovdje. Zbog mira i zbog tišine. Radiš za nekog drugog. Niko tebe ne pita, niko ne pita mene šta meni treba. Otišao je da bi našao mir. Neka žena radi neka istraživanja. Jer bi ti mogo možda da mi izdaš. Ali ono što je našao... Muškarac srednjih godina nema nikakve dokumente kod sebe. Ubica? Ovo mu je prvi put da ubije. Nije dobro. Šta ste našli? Pogledaj sam. Ares! Ares! Promenit će sve u šta veruje. Ares! Srđan Todorović, Miloš Timotijević, Dragan Vujić-Vujke, Draginja Mileusnić, Srđan Petrović. Psi umiru sami. Film Nikole Petrovića.